ebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga abantwana benkosi enkulu yasebuhleni, umusa nothando lukaNkulunkulu wethu Shembe unyazi lwezulu esimemile ngalolu suku olukhulu kangaka lwesabatha ukuba sizomdumisa. Ukhona la athi khona emthandazweni wakho wesabatha, khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekuphela kwey'nsuku zakho. Njengoba silapha sizokhumbula isivumelwano esasenza umuntu nomuntu noNkulunkulu wakhe ukuthi sizawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekuphela kwey'nsuku zethu. NgingowakaHlongo isibongo ezweni laseMkhomazi, kodwa ngomsebenzi kaNkulunkulu ngase sengibekwa eMlazi. Ngabekwa eMlazi ukuthi angibheke khona umsebenzi kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Angimuhle kahle ekushumayeleni nasekuhlabeleleni futhi angimuhle kahle. Ngumntwana nje okhona nje evangelini, ngike ngaba-ke umntwana walapha eSandanezwe. Ngakhokhelwa la eSandanezwe iminyaka 2015, 2016 no-2017. Ngakho uma ngifike lapha ngifike ekhaya. Uma uhambile-ke ubona nabantu abazi uyawujabula ngoba ngibona nangu baba uMshumayeli Ntshangase sike sadishwa naye eMlazi phakathi komuzi waseSabelweni. Ngizocela-ke bantwana benkosi ningisize ningelekelele ngengoma ye117. Mawusume phakathi kwabangcwele uyawungazi-ke ngisho isihlabelelo usazi, uyawugcina udideka nje ngombala. Hayi inhlanhla yabo
ufike lo munyu walomsebenzi ongaka womnikazi wawo. Ithi inkosi yesibili ngezwe ngimkhumbula kakhulu baba. Ithi ngasuka ngahamba ngafika phakathi komuzi wasekuphakameni angaze ngamfica ubaba. Ngathi ngiyabuza egcekeni kwafumaniseka ukuthi akekho waziyo ubaba ukuthi ubhekiphi. Ithi ke ngaphuma nami ngangingazi ukuthi ngiyaphi. Ithi ke ngahamba ngaze ngafika eThemba. Ithi ke ngamfica ubaba ehleli kalusizi. Ithi inyawo zakhe zilengela odakeni. Uthi ngahlupheka ngase ngiyasondela ngabuza ukuthi baba ufunani lapha. Ithi inkosi yasekuphakameni wayesengiphendula ubaba wathi mntwana wami ngiyabonga ngoba usufikile. Ithi yamfica ehlabele ngoma ka-132 ithi mina ngikhumbula esivinini ngawugcina ngivalelisa. Ithi igolide nesiliva lihlala lithathe lutho. Uthi kuhle kangaka ekhaya lethu. Uthi wayesengiphendula ubaba wathi mntwana wami njengoba ngilapha bengihluphekile. Ngizobuza uNkulunkulu ukuthi konje makwenzeka ngidlule emhlabeni leli bandla liyakwenze njani. Uthi kodwa uNkulunkulu ungiphendulile uthi makwenzeka ngidlule emhlabeni leli bandla liyokwanda ligcwala umhlaba. Ingakho namhlanje sibuthene sibangaka. Sisamenywe yilolo zwi lomeme lasimeme lasilanda emazweni akithi njengoba kusho ingoma ka-225. Silandiwe insika yomlilo yasilanda emazweni akithi yathi asize sizoba amaNazaretha. Khona abantu ke abangamaNazaretha kodwa bangafuni ukuphila inkolo yobuNazaretha. Ngiyaxolisa kakhulu inkonzo yami ayivamisile ukuthi kube inkonzo yokubabaza. Abantu babe lapha baphendukile bonke manje sebeyamthanda uShembe bayamazi uShembe uthi uNkulunkulu. Kodwa khona into abantu abalokhu bengatshelwa yona nezinto abangafundiswa zona. Abanye abantu bathi sebekholwe bengamaNazaretha, abanye baphendukile. Kule nkolo yobuNazaretha athi umuntu ngiphendukwa ngoba inkolo yesiZulu la noma inkolo yesintu. Le nkolo esikuyo maNazaretha akusiyo inkolo yesiZulu futhi akusiyo inkolo yesintu, inkolo kaNkulunkulu avelana ezulwini. Uthe uShembe mayifika kule nkolo yakithi ezokwakha lesi sizwe esibizwa ngamaNazaretha. Thina siyisizwe esikhethekile, isizwe sikaNkulunkulu. Wayesethi kunezinto azoqhubeka abantu bazenze, kunezinto abantu abawuziyeka ngoba sebekhetha inkolo kaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Kulezinto abantu abathi noma sebekholwe bese bengafuni ukuhlukana nazo, athi umuntu hayi ngoba omkhulu babekwenza lokhu mina yini ngizongakwenzi. Yaqala inkathazo. Hamba nabo wena Nkosi ubanike amaNazaretha athi umuntu hayi thina kithi ngakhula kithi kugaya utshwala sizikubiyeka thina ukugaya utshwala noma abantu sebekholwe bengamaNazaretha. Athi umuntu hayi mina ekhaya sikhule ekhaya kugaywa kungani phoma sesiphendukile siqhubeke sizoyeka ukugaya utshwala. Siyahlupheka thina sihlala phambili ngoba kufika abazali zonke izinsuku bazobika bazonikela bathawe inganyama ayiphuzi ziyagila imhlola. Uthi mawuthi yalalela ukuthi kwenziwa yini athi hayi thina ekhaya vele siyamgaya utshwala uma kwenziwa umsebenzi. Umsebenzi uyaba nje umsebenzi ube muhle futhi ube impumela ngaphandle ukuthi kugaya utshwala. Abanye abantu bathi hayi ngoba siganile lapha emzini yethu sizoyeka kanjani ukugaya utshwala ngoba omkhulu babegaya utshwala. Kufanele phela bona babengayikhothile inkolo kaShembe. uShembe wathi uma efika wafika wafundisa ukuthi indlela ehambayo umuntu uma sephendukile eNazaretha umuntu uhamba kanje, indlela yokuhamba kwalapha ekhaya kuhamba kanje.
omunye umuntu athi hayi ngoba thina sinemoya kulungile sihambe siyonikela noma sihambe siyothwasa sibuye kuthwaseni sihlambuluke sizongena esontweni. Uthi omunye umama eNanda ngihlangane naye nje ndawana thizeni, uthi mntanami ngiyakubona ukuthi uyiNazaretha. Ngithi yebo ma ngiyiNazaretha. Uthi lo mama ngiye ngibona sekugcwele kule nkonzo usonda kuphi ngithi ebuhleni. Ngiye ngibona sekuya nezangoma kuleli bandla lenu. Kanti sekwenza kanjani ngithi angazi ma uyawubona kanjani. Uthi ngibhlungu mina mntanami ngoba ngangiyintombi yasekuphakameni, ngiyintombi ka25. Uthi ngangiyisangoma ngiqedile. Uthi ngangiphula ngangikwenza konke. Uthi lo mama sasesesona, uthi ngelinye ilanga sezwe kwathiwa bonke abanemoya abasondela endlini emhlophe. Uthi sahamba sa endlini emhlophe yafika inkosi langa, yafika yasibuka, yathi ya inela labe namadimoni, yathi phumani qoqa namasaka nihambe nonke phakathi kwalomuzi wasekuphakameni. Wathi ninemoya emibi, imoya yamadimoni, abanye babengafuna ukuhamba phakathi kwalomuzi wasekuphakameni, abakhipha intabo zabo lezi abayifakile ezigqizele izigqizo zabo bese bayahlala, kodwa bangafuna ukwenza lokho abaphuma kuphele phakathi kwalomuzi wasekuphakameni. Uthi lo mama ngacabanga usize engidlule kulona ngigula ngoba kufanele ngithwase. Uthi ngasibuza ukuthi ngenze njani. Uthi ngabona ngacabanga usize lokugula. Uthi angize ngabona ukuthi ayizophinda ngigule mangiqaqe lezi intambo. Uthi ngilokhu ngahamba lokho phakathi komuzi wasekuphakameni ngishiba nje sehlukana, angilazi angalazi lihlukana ngo1976, kodwa thina ngilokhu ngahamba phakathi komuzi wasekuphakameni sixoshwe ilanga lithi zangoma ifuneke phakathi komuzi wasekuphakameni. Kwenziwa yini abantu sebekholiwe bengamaNazaretha baqhubeke nokugqiza izinto babe izangoma ngoba kuleli bandla lasekuphakameni imoya ngabe ubona ukuthi unemoya izingqomoya ithi inkosi yasekuphakameni amadimoni abantu basemakini abangangenile ezulwini. Ithi labo bantu bafuna ukunikelelwa nibakhumbule nibenzele imisebenzi ukuze bezohamba bafike ekhaya ngoba labo bantu abayile ndawo. Likhona amaNazaretha. Shilo ngathi ivangeli lami alilona leli livama ukuthi libe mnandi likitazi. Thixo Nkosi yamakhosi, Nkosi usisi nje ufike ethempelini uzonikela umfowabo uyaguqa. Angikhulumi ngalosisi, ngikhuluma nabo kaShembe nobuNkulunkulu bakhe nokuthi ezinye izinto kufanele sizishiye siziyeke uma sesikholiwe. Ufika lo sisi uzoguqa uthi ngizonikelela umfowethu awumshumayela kaphilile uhleli lapha endlini uyagula sesihamba izibhedlela akasinde umfowethu. Akukho ke sinikeze kona sinike igama elilodwa ukuthi inkosi ikubusise uma uphethe amafutha asibusisa amafutha ugoduka uphinde emuva. Sase sesihamba sase sesihlukana ethempelini ngase sengihlala endlini ngaba nesazelo ngala ngihambe ngiyobheka kulowa muzi ngoba lo sisi kwafika wazobika ngase sengiwela wathi kungolwesithathu ngase sengwelela khona ngafika bangibona selithi inqo sekuzoshaya umthandazo ka6 ngathi inqo ngangena phakathi ngase ngithi hayi sizokwenza umthandazo. Sase sesingena ngawufunda umthandazo wokulala sahlabela saqeda ngase ngithi hayi mase nje ubongibona ngifika lapha ekhaya ingoba ngiyakhumbula dadewethu ukuthi ufike nendaba wakhuluma indaba ukuthi awuphile nomfowenu ngithi angizoza ukuthi umfowenu unjani ebese nibika idimoni mangabe kuyidimoni ebese nibika kuShembe ukuthi umfowenu imcelele ukuthi akaphile. Uthi la dadewethu bayifica lensizwe ihlela odongeni ithe fufuba lapha uyayibona ukuthi iyagula ayilele iya.
uthi ke dadewethu mfowethu uyamemeza uthi mfowethu ngicela manje ukhuluma iqiniso konke sizokucela manje umshumeli uzothatha umthandazo wethu awuyise ezulwini konke mfowethu uyagula sesiside isikhathi asazi ukuthi udliwa yini. Ngase sengiyalalela ukuthi le nsizwa idliwa yini lesisiko esithi kulo dade mfowethu uthatha ithuba ubikele ushembe ukuthi udliwa yini. Ithi ke le nsizwa baba umshumayeli isho ngezwi elihoshozelayo iyagula. Ethi baba umshumayeli ngiyagula. Angazi sengena ibhedlela kangisindi. Uthi kodwa sekuhamba kwavela ukuthi lapha ekhaya waphenduka udadewethu baba maNazaretha mina sisele siyingane zodwa. Sayivuma inkolo ukuthi kulungile ekhaya siba maNazaretha sayesabika ubuNazaretha. Uthi kodwa mina ngoba angiyi esontweni uthi bekuthi udadewethu mabephumile besontweni bese ngisala mina ngibase uthi bengihalela kakhulu itiye uthi bengisala ekhaya bese ngiyabasa ngibeka itiye uthi bese ngidala isikhathi sokuthi sebeyabuya esontweni bese ngiyacisha kungabonakala ukuthi kade ngenzani. Ndoda manje ukukhulisa lokho ukuthi hayi sebefikile abakithi bangibuza ukuthi ngesikhathi sebethi bayafika la kufanele baye khona ngaleli sabatha pho kwenziwa yini ukuthi mina bese ngiqala phansi ngibabuyisele emuva. Lithi lizwi lihasimade akade kuni lithi lizwi igasimagade kunina bantu Dumazi isabatha kafe nokufa alisho ukuthi umuntu akafe ngoba kufanele azagqitshwa ngcwatshe lisho ukuthi umuntu akafe spiritually kuyenzeka ukuthi bakhona abantu abafa behamba alisho ukuthi umuntu akafe kuzobonakala umuntu efe bese siyamthatha sihlawe ngoba ka49 ethi lapho sengiphume emasangweni asephakameni mangihlobe ngiphelele ethi imnduze yasenze ayisho ukuthi umuntu akafe lokho kufa kodwa isho ukuthi umuntu akafa hamba. Odumaza Aisata Dumazisa Matama Alafeno Sesenthawu yayisithele insizwa wakumshumayeli ngicela intethelelo ukuthi mina ekhaya ngaba sangeyisabatha ngayisekitawo insizwa yakithi ngeshwa elikhulu mina nganginayo intethelelo yesabatha munye onentethelelo yesabatha umnikazi walo kuphela. Wesinye isikhathi kuyenzeka ningabathathi kancane angisho mina ngoba ngimncane kodwa nabo babadala abashumayeli bathatha kwesinye isikhathi kancane umshumayeli ungitshela into engingayona ngoba akabhuli kodwa ngesikhathi ufika ubika usizo lwakho kufika uNkulunkulu ehlise imthamo ezulwini afika amtshela ukuthi inkinga yalo muntu izolunga kanje. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kufika abantu abathathu beze ngenkinga yodwa kodwa ixazulule ngendlela ezihlukene athi wena inkinga yakho izolunga ngokuthi nokuthi ebesentshela esiplathi wena inkinga yakho iyafana neyasibanibani kodwa yakho izolunga ngo1 no2 no3 kufika nesithathu asho inkinga efana nalabo ababili kodwa uNkulunkulu efika ezulwini athi wena yakho inkinga izolunga ngokuthi nokuthi. Ayisentshela insizwa ngathi hayi sekufanele manje ngizokuphelezela makufika isikhathi sokuthi ezulwini sabe sezulwini yocela intethelelo yesabatha ebese ucela bake intethelelo ukuthi usuka khiphile la sebethi bayafika ngoba unje uthi ubulawa yibo. Isithi ke lensizwa
baba Mshumeli kusho manje zikhona imbuzi ekhaya ngathi kodwa nasekini emsamo kufanele uphinde nake nithathe imbuzi uye emsamo uyocela intethelo kwaba kini hayi ngicela meseni ready ngase sengiyahamba ngiphinde emsebenzini wadlula iviki elilodwa wayesefona udadewabo lensizwa wathi baba Mshumeli umfowethu usehambile bathi ngoba ngikude dadewethu ngizokhipha amakholo ahamba ngizokhipha abantu bahambe bawungcwabisa umfowenu kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi nizokwenza njani ngoba into yakhona bese itholiwe ukuthi kwenziwa kufanele kwenzekeni bahamba bawungcwabisa kwadlula 2 days engcwatshiwe wangifonela udadewabo wathi Mshumeli sinenkinga lapha ekhaya njalo bakushona ilanga ngesikhathi esithile njengoba njalo angene afika ahlale lapha eminyango afika angene endlini ebese ehlala lapha eduze komnyango afika ahlala athi du manje ingane seziyakhala zonke izinsuku basendo sekunjalo sezikubambile emthumeni kwesinye isikhathi abanye abantu ukwathi umvangeli wakithi uNtenza athi ungabambeleni ngegama lika Shembo Dakini sithi le ntombi umfowethu uyafika zonke izinsuku isikhathi esithile uyafika umfowethu afika angene ungena nje ngoba simazi njengoba kade simbeka afika angene ahlale lapho ngasemnyango ingane ziyakhala ngathi ndo nginike inamba kaMshumeli wasekhaya bese ngimthinta Mshumeli naye indaba yakaSpanman ngiyacela Mshumeli ungene kulowa muzi uyazi ngoba ugcotshe ukuthi uzofika wenzeni wayesehamba uMshumeli wathatha umvangeli naye wathi kuyasabuya ngedwa enkosi yesiwo wafika qala singakashaya isikhathi ukuthi insizwe iyafika khoma into yalonyaka angikhuluma into endala ngoba kuyakuthiwa sikhuluma imlando khuluma into yalonyaka wayesefika uMshumeli nomvangeli ngoba uyisiboshwa siboshwe njengoba nibona nalana nje ingoba siziboshwa wayesehamba uMshumeli ehamba nomvangeli ngase sekushaya isikhathi yayisifika lensizwe
ngesikhathi sayo yafika yangena yahlala endaweni yayo. Wayesesukuma uMshumayeli wathi sibanibani ngoba siyakwazi sikubekile lapha ekhaya ngosuku oluthile kwenziwa yini evimba indlela yakho yini eyenza ukuthi ubuye. Yasikhwehlela lensizwa yasisikuma yathi ngiyabonga ukuthi namhlanje ngiyabuza ukuthi ngivinjwe yini endleleni yami. Zimbili izinto ezengivimbile. Ngikhandleke kakhulu ngigula. Kwashaya isikhathi sokuthi bayangibiza. Kodwa mase bengibiza futhi baphinde bangixosha bathi mina labe ngibakhipha ezulwini sebefike ekhaya labangcwele. Bathi kangiphinde emuva ngizothetha icala engilenzile ukuthi mina lapha ekhaya bengibasa ngesabatha. Uthi ke njengoba ngake ngaya ngesikhathi usemlazi kufika lo Mshumayeli ekhuluma leyanto wakhuluma into okufanele ngiyenze kwashaya isikhathi ukuthi ngibaya ngibiza angakayenzi leyanto ngizocela ukuthi ningenzele leyo nto ukuthi nithathe imbuzi ningene emsamo nifike nicela ukuthi la ekhaya sicela intethelelo yokuthi la ekhaya besibasa ngesabatha ebese nithathe esibili nihambise ebuhleni niyocela inomcela intethelelo uNkulunkulu ukuthi mina bengibasa ngesuku lesabatha bengiphula isabatha. Shumtata nasolo Nazareth. Uthi icala lami lesibili engimoshela lona ngiyabuza emndenini ukuthi le ngane yami engayiphikayo ngayiphikelani ngoba le ngane eyalapha ekhaya bathi bona bayayazi mina ngayiphikelani ngicela nihambe nongihlalela yangane ebuye ingane izelapha ekhaya. Umshumayeli sengifonela uthi ngeke ngayibona insambatheka ngangikaze ngibone umuntu ebuye isehambile. Uthi ngiqale ngalomuntu akasibanibani. Owakamaphumulo lo muntu. Yawo. Ayisengisho. Sebeyafona bathi hayi. Athi ayiqhubeka nomshumayeli uzonithatha anenzise konke okufanele nize ezulwini. Noma kashambe bafowethu ayifani nezinye izinto. Noma kashambe ningayideleli indaba kashambe kayeyiwa. Angazi ngoba isikhathi esikusona isikhathi sethu siyalibona isonto licishe libheke eceleni ngesikhathi sethu. Khule kahle ke mina ngumfana lapha ePhakameni ayibonga Nkosi. Ngumfana njalo ekhaya ngashaya insimbi ngenza konke nje. Akukho nje nestep engasigeja ngisho ukugana kwami kuhle Mshumayeli ngathatha intombi kahle yambathi nansi kwehlaza yazi yaqeda nje ithule ngonyaka ophelile. Izinto esike sayibona izolo uyawuthuke manje yaxolisa amankulumo lento abanye abantu mhlawumbe bayithanda fice kuyabhiyozwa kumiwe ngeinyawo ethempelini uzibuza ukuthi kanjani endaweni yokukholwa. Uzibuza ukuthi phakathi kwamatshe amhlophe kwenziwa yini pho ngoba umthetho lapha ekhaya ikhona umthethweni lapha ekhaya ethi lapha ekhaya ngazihlatshelelwa ingoma zakwamanye amabandla mawuphakathi kwendlu yokusonta kuhlatshelelwa ingoma zasePhakameni kuphela. Amen. Hayi ndalo khona namhlanje ezinye indawo zimile kumanje kumiwe ngeenyawo kuyacula amaculo ezinkonzo abanye abantu sebenze bekhumbula ngisho emuva la baphuma khona ngoba bathi basebefika la sesikhona abanye abantu babone kufana nasemuva. Athi umuntu phose ehluka ngani kuba yiNazaretha ngoba ngesikhathi ngesini Nazaretha bengima bengicula sekuhluka ngokuthi nje manje angisayifaki mina icathulo kuphela kodwa sengikwenza konke okwenziwa abantu beenkonzo. Kodwa izolo bengikhona izolo mina ngisho eminyakeni yayizolo nasesiqwini sayizolo ngisibonile yonke into lapha ekhaya beyenziwa ngokuthobeka nangesinono bezenziwa izinto kahle besinikela futhi sihlabela Nkosi yethu simakade simphambi kwakho siyacela bekhona nawe kanye nathi kunikele zenzeke izinto bathi ke namhlanje kodwa angisho ukuthi kubi kuhle ngoba kwenzela ushamba into ezinhle. Kodwa umthetho lapha ePhakameni awushintshi
uShembe noShembe yafika nomthetho kodwa ngaze ngiyizwe phakathi eparadise athi namhlanje sengenziwe ukuthi noma namhlanje ukuthi sengiyakuvumela. Bankosazana engathi bengaziphatha kahle ningafani nenye inkosazane ekwake kwathi ihamba ezweni yayisikhohle ukuthi intombi yasePhakameni yayisikhohle ukuthi inkosazana wase seqhamuka umuntu wasezweni wafika negama elikhulu elithi ngiyakuthanda yayisiphendula inkosazana yasePhakameni ekuthi njalo ivunula imgidi bakuJuly ivunula imgidi eyisikhombisa ivunula imvunulo ehlukene ekuthi njalo yona ngaphamba kuphuma imgidi abantu bonke ngoJuly ziqale zihambe ziyentana zinto ehlobane ubula Nkosi okaphandisa mshiye ehlobane kujatshule kubona ingane zingena phansi komuzi engathi bengangakhohlwa leyo nto yayisiphendula le ntombi iphendula insizwa yasezweni ngegama elikhulu elithi nami ngiyakuthanda ithi insizwa yasezweni ngoba ikwazi ukugcina u25 ayazi ukuthi laba bayini ithi mntana bekulungile asingenele ngena lapha emhlane ngibelethe sezweni lakithi yayisithatha lensizwa yayisibelethe intombi ka25 yayisekufika isikhathi la ikhathala khona insizwa yasezweni yayisibeka phansi athi isithando sami asihambe banqamle emahlathini sikhohliwe intombi ikhohle ubungcwele bayo base banqamle emahlathini yayisihamba le ntombi kwafika ukukhathala ithi ke le ntombi yasePhakameni hayi isithando sami sengikhathele ngicela uphinde ungibelethe yathatha intombi yasezweni yathatha intombi yayibeka emhlane intombi ka25 base behamba wathi kuhambeni kwabo yaphinde yakhathala lensizwa yathi hayi sengikhathele ngibeka phansi yathi asihambe abafiki ke lizwe lakubo likude amhlamina itselile nga achia ilshile ise agiti iselagiti engi ingezela yezela buyela emuva osese eupa ameni osese seduze pa ameni umuntu wenzela lo phethe lento lencela iedit la kade ngikhuluma khona Shumayeli kade ngikhuluma khona ngokucula kwengoma zasezweni ngoba ngingahamba ngize ngidume kabe ngaze ngikhishwe nasesontweni njengoba ngikhuluma nesanda lezo isikhathi esikusona ungazo sekukhulunywa ukuthi hayi uphikisa izinto ezenziwa esontweni mase ueditha nje insizwa yakithi uyikhiphe le nkulumo la ingakusabalali ko social network sezwana ukuze ngingakhishwa ngazithola kusasa sengiphendule impendulo kodwa ngikhuluma ngomthetho sase seyihamba le ntombi nalensizwa ithi le nsizwa ayisithando sami sengikhathele kodwa into engizoyenza manje ngoba vele sisehlathini akukho manje la ngizokwenza ngizokubulala manje yayisithatha le nsizwa yasezweni yayisibulala le ntombi ka25 yayisibulala yayithatha yayigqiba yaqhubeka insizwa yahamba yodwa yaqhubeka yodwa siyekhaya kwezwa amathambo ale ntombi ka25 ekhuluma mhlawumbe ngoba ka8 ngoma 8 yazikhumbula
izeluleko esisho njalo seyikhala isikhumbula izeluleko eyayilulekwa ngazo phakathi komuzi wasekuphakameni eyayilulekwa ngazo mayi 25 ukuthi yona yadela umngcwele bayo yahamba nensizwa yasezweni engathi amathambo ethu angakhuluma noma sesifile sifele emahlane kodwa amathemba ethu ekhulume ngengamona ushebe ngisebenzela angikhuluma nabami okugcina ngesonto ngisuka ekhaya ngiyadrive ngiza neno ngithema ngiza ngase-Harry Smith sengikhathele ngithi hayi nokuthi ngihlala ngedwa la emotini hayi ngoba khona abantu abahayikhayo ngihayikha umuntu hayi kodwa ngizokufika eJozi phakathi wathi hayi nami ngizokwehla ngakafiki ngamthatha umuntu ngamcabangela bahamba mangithi ngase-Phosphorus wayesethi hayi ngicela ukusala la wayesesala wathi bathi uvula wathi nje mayivula isicabha kanti kusho ukuthi bebe-communicate wayeseqhamukile ngapho omunye ngasesandleni sami sokudla esicabheni sikadriver wayesemile wayesengishaya ngebhodlela laphuma ibhodlela lesavani laphumela ekhanda ngathi mangithi ngibheka ngala esicabheni esingemuva usengikhombile ngesibhamu lo ngikhombile ngase sengimemeza ngathi weshembe ngathi wenyazi lwezulu ngamona ushembe ngisebenzela bathi bengisusa babengikhuleka bangithatha baqaqinda intambo zamateko bangikhuleka bangithatha bangifaka ngemuva bathi basuka la Khombithani bashaya iqoqula Khombithani ngathi shembe wathi ukuthi liqhuma nje kanti bayayifuna bathi yewena ukuthi bathi yewena ukuthi kanjani bathi liphi isiphi isibethayo ngathi asikho wathi omunye hayi asihambeni soze sibande wathi omunye angayeka ahambe ibanga elingasikho isibethayo bangikhulekile bangihamba bavula ngemuva basithatha isibethayo bangithatha bangikhuleka bangihlisa emotini bahamba nami bangaya nami ehlathini bangikhulekile bafike bangilalisa phansi ngesiso ngikhulekiwe ezandleni ngalala phansi ngesiso bengikhulekile bahamba nemoto lo sele ufuna iphini yamafoni ufuna iphini yasemabhenki uyawabona ama-app yamuzwa ukuthi ayiwayihundu hayi wayihundula wenza kakuthandayo yahamba imoto yami ngayibuka futhi hamba ngayizihamba sebelokhu bexhumana bethi hawu usukuphi kanti sebeyaqala bayistripha ngisho phakathi lobusuku ubomkhonza nasebuhlungu nasehluphekeni ubommemeza uyafika kuzwe angicabanganga ingane zami angicabanganga umngami ngacabanga ushebe kuphela ngase sengiyibuza insizwa ngilele phansi ngesisu ingigadile ukuthi yona ngizonyakaze ingikhulekile ihleli la emhlane ngathi insizwa ngakithi yamashembe na ngathi hayi ngengizwe ngaye ngathi ukuzwe ngaye uNkulunkulu impela lowo ngasho ngilele phansi ngesisu bengikhulekile ngengalo ngathi ukuzwe ngoshembe wathi ngengizwe ngathi uNkulunkulu impela lowo ngelinye ilanga ngashumela ngiphansi ngathi ngeke ilanga uba kuhambe uye kushembe uyafika emzini sekuthuthukeni uba kuthathe nawe uye mbona ukuthi muhle kana ngashumela ngiphansi ngilele ngesiso ngikhulekiwe bahamba namafoni ami ngathi bona kulungile nganda kwethu konke engikwenzayo manje ngishela isukesi lami nangishela isikhwama sami ngoba isukesi linemnazaretha nento zesonto nisikhwama sineyingubo zokugqoka ngoba vele ngikhona le nkolo ngathi ngishele lezo zinto kuphela okuye noma ningakuthatha konke bese ngishiya umphefumulo wami bathi hayi ngeke sibenze lutho ngathi hayi uyasebenza uNkulunkulu esemfihlakalweni baba umkhonto uThixo ongezwa Thixo uphendula late bokhonto uThixo ukuphendula manje umuzwe kuphendula bahamba imoto bashaya bahamba babuya sebezolanda lo bengigadile babuya sebephethe isukesi lami nesikhwama sami bathe wendoda nali isukesi lakho nesikhwama sakho usuyosami ibona uphumphekaphi ngathi kulungile bathatha isikhwama sami bathatha isukesi lami bambaza ngibheke emgaqweni angikwazi nomgaqo ukuthi kuphi bambaza babheke emgaqweni ngangena phakathi kwemoto ithi shona ngapha ngishone ngapha ishone ngapha ngishone ngapha ngafika ngaphambi kwemoto kwaqhamuka umsamariya olungileyo wayesemothi yini ngathi bangibambile ngifuna ukuya e-police station kuphela angisaxoxa okunye isikhathi esihambile kodwa sikhuluma ngoshembe eNazaretha ukuthi nangelinye ilanga mawudumele
ungazi ukuthi uzokwenza njani bohlabela ingoma ka-233 bethi yini mphefumulo wami wena ningixolela izilama likho lokhu lihambe ngangena umkhuhlane ngoba ngangilele phansi njengoba kusebusika nje manje sekuqala amazolo ngangivale ngisho iskipa ngilele phansi u3 hours ingakho nginomkhuhlane njengoba ngengikwazi ukufundela umthandazo wesabatha. Ngiyabonga manazaretha Nkosi busise ngikuzwile. Manje sekusontwa imali akusakhona sekusontwa imali manje. Ngifisa ukukhuluma lokho ungakususi lokho isanda nezwe yonyazi abantu abezela bazofuna ukukhonza usheme akulona ithempeli lesizulu Shumayeli ngiyabadinga abantu abafana nawe ngoba kufuneka abantu baphile. Ungathi mawuzwe ukuthi impupho ayikho endlini bese ucabanga isanda lezo. Akulona isonto lemali le. Mhlawumbe ngesikhathi liqandwa leli thempeli kwakungele mali hayi manje. Futhi uma ungayena umgcodo ngoJanuwari obasebuhleni ngoJulayi obesebuhleni ayikho inkonzo ozoyiphatha esanda lezo. Ungabe nesizungu sokuze ethempelini kodwa ebuhleni awuyi. uJanuwari uJulayi uOctober ukhonzi kulezo ndawo awukho nje ebuhleni kodwa nesizungu sokuya esanda lezo. Labantu ngoba bakhonza unyazi ufika uthini kubo ngoba wena usihlanganisi noShem. Ngifuna igcwale asivale inkonzo. Shumayeli ngiyabonga ingoma yethu kwezintsha sokuhlabelela ingoma kwezintsha inkosi besokuphama kwebandla kodwa ngoba sekugcotshwe mina esanda nezwe kulona ithempeli lesizungu leli lo lokuthi iphalisha unani endlini Nkosazana kwaMagonyana kwezintsha 237 Ubaba ngiphatha kabi manje kuba sekugcotshwe thina Ngiyathanda